Okay, kaze mbaye cyabazinduye my friends twacuranze twabyiniye ariko hari cyatuzanye Amuse Singapore Nikatsu Da Premier GT XYZ Films Vertically Entertainment nabateguye cyane aracyari kimizi mirefu na African movie hafa aho ngaho ndetse anga mu gutangira bakisa ngo iki headshot shoti nukurasa head ni umutwe aho ngaho mu bihuze mugoragoze muvanemo izina bahaye kiboneza mvugo saga mu gutangira hari muri gereza imwe ahantu runaka harafunze haradanangiye harabaje nababwiye filime ngiye kubereza umunsi wa none ni Totoro muranyumva neza ndaje mbereke ko rwose ntandukanye kandi mbishatse byose byashoboka kubari barambuze mwese moze ngo musaza yagiye muri bya seri kanze mbanzangaha mbereke muri iyi minsi sha harabo ngiye kubyukiriza icumu nkabatabariza baje ku ruhande karacyatangira muntu uri hanze agira vuba batatu gatangirane zitwaza ngo urabona kandi ngo nyase namenye bazakora amafoto na polisi boss bari beneza witonze n'abana aya maso yabo yose kubasa ku maso uhafate hose uhibuke ntabwo nzi ufungiye anga bano bana bakoze iki kuki bano bana rema rabibutswe ngo bari beneza ubitegereze ubibuke neza ni mfungwa ari muri kasho ya wenyine nuwamugaye yamugaye ijisho ndavuga ngo nikaricho bakabwa ngo ndinsibeje bamugaye nabo dore muri iyi minsi byarakomeye ufungiye angaha umunywa atabi amenyo yose yajeho urubobi hajya n'urubobi n'uruhimbo hajeho uruhumbu yarahumbanye kumbi inyuma hano aho polisi bari baje indani muri gereza ushinzwe anga amasuku yavanye yakuma imbere hari polisi wa mbere museriveya cyuma mwigozi ashinguzamo amushinguzamo mutsara uciye ucumutsi aha na mfungwa yavuga sasu nane muri gereza ndani ya gereza asasu mfungwa bundanga zirakora kubona akiyahuze bahaye polisi iperereza detective waramuhaye ari muri gereza baramukoma detective nabazaniye kubwenge akanakubwenge ndani mu mfungwa amasaza arakora kandi ntabwo imbunda itoranya cyane ko imbunda itagira ubwenge bagabo nakiyahuzi bavandi amafaranga muranyongera mwamaye makeya polisi hasi mfungwa zirahangaho mutima ntawo nta mutima nama nta santima umugani wa Mukaritasi bararasanye wari ufungiye angaha vana imbunda yitonze ku ngufuri arayimena irifungura undebere ukuntu bafunga ya marembo ya gereza yifunguye ku gihe cya Petero aje uyu munsi twamukomesha amarembo ya kera ari feke muri iyi minsi haje version nshya maze iminsi aryamye ni kihebe ntabwo nzi kandi arazira iki afungiye iki ibyo ni mubimbaza mukanure cyane uhumbya ni uhomba asigari nyuma y'umupolisi bamaze kurasa bakomerekeje funga umutekano hase yemwe mwakwicaye mwanze guti kuzongo ntago mwakwicara afata imbunda yishyira hano neza abagabo nta byisoni ubundi hari imfungwa hari ibintu umuntu akora ukabona ko ari umusazi buriya gusara ntago ari kujya mu muhanda ngo umuntu yirukanka azi imbere y'umupolisi anga banze mu mitsi bisuzume amafunzo yakoze abanza ahesha agaciro cyangwa akayatesha kimwe muri byombi amukura iryinyo ararijugunya kurafande rimwe rizira rya kabiri yamukubise mu gifu
ngiye kugutamba nk'abandi bose kora mu kanwa ngaha mushinga intoki ku rurimi umugabo mwishe nabi ndangije ahangaha aritabariza we ubwe aritabariza nta kintu kimukanga afungura n'amarembo yose afungurira imfungwa zose mufata imbunda mwese ndababohoye mwitahiri ukwitambika ubwo nawe umukoro urakiza hari ukubohora imbohe zimaze iminsi zifunza benshi barakatiwe zeru aho tayari ni ugutaha kamambayambaya yafunguye imbohe zose arazibohora ubwo tuyitangiye amva afata imbunda ariko kamataga ni wewe yarakoze boss afunguye imbohe zose zibanza zikora urugamba imbere yarababasanga bageze ahangaha abaseriviya karabaye mama we bakise headshot isasu mu mutwe arakokinga fande araboheje abanze babamarane we araza nyuma icyabaye uwo munsi ndakubwiye abagabo barahanye bamaze guhana nk'umunyabwenge yivira yatuje babahenze ubwenge baragonga nawe ariyiziye yiturije yivirayo icyabereye uwo munsi muri brigade nako sori muri gereza muri saa moya n'igice zicyaha hafi ntabwo ndamenya umugabo arazira iki bamufungiye iki banga amaseriviye yarasigaye we ntateganya no gusigana uko bari inkuru uzajya kuvuga ntabyo ashaka headshot niko bakise karacyatangira ndetse anga mu gutangira tuvuye aho ngaho tuzakono ku ruhande hakuno hari uhari ni muzehe Mirabyo hakuno muzehe Mirabyo ibyisi byarakomeye yavuye mu mujyi yibera mu cyaro yaje gusanga Muhima kuhaba bitoroshye Muhima bariba cyane yibera ahangaha mu cyaro arahinga intoryi n'inyanya kiberaho kumbaranga ku mazi hatuye yaje ku ruhande ari uwabona hanga ku mazi hari icyo yabonye hano hantu wanjye haje iki yabonye hakuno umuntu utumva nimba yapfuye nimba ari muzima nimumbazi kanacyatangira kandi akabazanye my friends nakejo bundi nakuye umwaka ngese gema filime zimaze iminsi 2 zonyine zigeze mu gihugu ziza ari ingege nyine zagenewe ndetse nibwatinze hamaze guca amezi 2 wa musore bamutoraguye bamusanze hafi y'inyanja hakuno rwasagana nyira mwiza ndetse n'umuganga akora hakuno waravura yaje ku ivuriro ibintu byarakomeye abanyazi usanga dogiteri uhembwa amafaranga menshi cyane atwara igare gutunga imodoka iwabo ntago ari ifiyeri parikingi ihenze kurusha gutunga imodoka abantu ni benshi mu gihugu parikingi irahenze parikingi yo hanze usanga ihenze kurusha essence kandi ugiye kumburanya wagezeyo ntabwo gukimumburanya saa ku ruhande yaruhari nimba muzi filime mwabantu mwe ababonye Melanto Warrior na Raid Redemption ni filime turimo kureba umunsi wa none uyu musore ngenda muzi n'indwanya hano arurwaye ndetse urwari yanga ari muri koma amaze iminsi amasaha ari 10 minsi gahita ntabyuka ntabwo nzarwaye iki ariko mwe muze kwitonda byo sanga mu bihuze haje wa muganga twabonye je kuvura amaze gutaha haraho yaje ku ruhande afite ibiraka afite amavuriro arenze rimwe akoramo afitanga umurwayi uri special itaho wenyine jahitannya berantakan wihangane ko twarakudoze ntabwo byagenze neza
bamudoze ku mutwe bamuhata amakoroshi afite inkovu ahantu hose. Ngelakuin ini ke kamu. Ese ninde wakugize gutya? Sebenarnya kamu siapa sih? Ese ubundi uri muntu ki, urinde? Who are you? Namuzi ni umuntu batabaye gusa, bamutoraguye mu mazi ku nkengero. N'uyu munsi ntarabyuka, hashize amezi 2 ari muri koma kamatozi. Aragenda akagaruka umuntu akiryamye, masaha ari icuma. Numugira neza, uwavura ntazi umuryango we, ntaranga muntu yamusanganye, nta kimwe kimuranga. Araryama. Kuryama ahangaha hano kubanza ukagira ikintu wenda uhugiraho ugasoma, wenda amasaha yakufata ugasinzira. Uko aryamye wanga avura. Umutima uratera ariko we ntiyumva. Yafashe hakuno kubimuranga nk'umurwayi agira ibyo yishyiriraho. Hari ukuntu umurwazi ugasanga amazina urayabuze ukavuga uteke basi ngiye nk'umurwayi ndwaje mwise package cyangwa Shanifab. Aho ni mukuru wa package. Bose ni babyara ba Medi. Urwaye uko aryamye disi ntabyuka. Ariko nk'umuganga mu nshingano ze ni ukuvura. Ibindi byose biza mu nyuma. Amasaha ari 10 buracya. Burira buracya, burongera buracya. Ka telefoni karasona ku muganga. Agakuraho. Musore ararwaye ntabyuka ntavuga, ntinyeganyeza. Muganga arongera araryama, nuko aryama. Muganga urwaye tangiye kunyeganyiza intoki, banza agarutse ibuntu. Kwanga ahinduka muri we, tangira kurota avuga ati mbabarira ntabwo nabyifuje, ukashidukiye hejuru. Kandi ubundi umuntu uvuye muri koma kenshi azahari ibice runaka by'umubiri bidakora neza. Yarashidutse ashidukira hejuru, afite umwenge ku mutwe, nimba ari isasu nimba ari inkoni. Yewe hano wari uryamye nuko aryamye. Yemuko yewe di araguruka yitonze. Hano ubundi ku murwayi uba wambaye ubunguri, yikubise hasi ntabasha kugenda. Yego ko Hello. Yewe babanje kumusuzuma. Ntabwo nzi kandi uyu murwayi gute yaje ahangaha. Ini di mana ya? Ndi hehe? Kamu di rumah sakit. Uri mu ivuriro. Sudah cukup lama. Maze iminsi uri hano warwariye. Saudara. Ufite umuryango, harabo ukomoka, mufite bene wanyu mbwira. Navuga. Kalau nama kamu? Amazina yawe? Ntazi amazina ye, ntiyibuka. Ibyano hasi kubimuranga biri aho ngaho hafi. Handitseho Ish. Sumayiri. Ismail. Nitwa Sumayiri. Ni amazina muganga yari yamwise apfuye kumuhimba. Amazina yawe yanyawe witwa nde? Ari asa yawe nawe nakwiyitiye. Narakurebye mfa kuguha izina. Fatanga aho wirebe. Sebentar ya. Sanda garuka mu kanya. Hanga yirebye. Nawe ubwe ntabwo azi ni gutageza ahangaha nagabyibuka. Sasa habaye iki? Byagenze bite? Mwe mwitonde muri filime mutuje, muce bugufi, murebe muryoherwe, tutajya ko kwibuka. Ara amajwi yumva abana bazandukanye. Byinshi mutwe byivangavanga. Haravuga ngo mbabarira. Byose bizatungana. Niyibuka neza.
baje ku ruhande abanze asuzumwe. Ismail, kamu boleh bangun sekarang. Ismail ubu ngubu wahaguruka areguka. Kagasore my friend izi ni indwanyi. Hey, sinzi impamvu mutamuzi. Ini buat apa ya, Dok? Ibi ngibi ni ibyiki? Enggak, cuman buat jaga-jaga aja. Kubwo umutekano wawe nta kindi kukurinda. Precaution. Nama saya Aileen. Nitwa Aileen. Anyway, kamu pakai baju dulu deh. Sawa, gira vuba wambare ugire bagire. Kumbanga ko bigaragara afite ibintu muri mu mutwe, nimba ari isasu, nimba ari ibikino ari fragment simbizi. Nge nimumbaze icyo mbonanga mutabonye muzantunga urutoki. Yaje hano hanze murwayi yagiye. Murwayi yaragiye cyongeye kiragaruka. Yewe muga habaye iki? Urarushye? Cyakananga cy'Imana. Sore cyiza. Ntacyo. Tugende nta kibazo. Etsanga duse umuganga yikundiye umurwayi kumwitaho. Buriya hari abaganga mu rugo ugasanga n'umwana mwiza adakurikiye inote. Uyu ko ari ahantu yibuka amazina ye, ntazo yaturutse nihe, ntabwo ubwe yiyizi. Ariko hari amashusho mugaruka mu bwonko y'abantu runaka n'abatabona neza abona ari biyeziyezi mu maso. Ntago bari bamugenzi neza abone kubona bose muri mu bwonko bari muri 2D, kandi ubundi kugira ngo umuntu umurebe neza ajya muri 3D. Muganga ahangaha Jadi gimana? ese hari icyo wibukara? Hari ikintu wabona kimwe wibuka? Wapi? Aku ngeliat bayangan orang-orang. Ndabona ibicucu mu mutwe. Ibicucu. Aku masih nggak kenal siapa. Byose mbona nta na kimwe nzimo mubiza mu mutwe. Nah, Yewe umva. itu tuh Do. tempat di mana Pak Romli. Hariya niho muzehe mirabyo yagusanze. Itu orangnya. Seberata muzehe? Romli. Muzehe ni muzehe Ruburi. Romuri. Kalau mau berterima kasih, mulai Rwose ujye umushimira cyane uriya musaza yakwitayeho. Udah, santai aja. Mba wikwivunira ubwonko utekereza byinshi. Tujye kurya ndashonje. Nimba utazi wavuye ni hehe ntiwigore ujya kubyibuka. We byihorere. Ndetse bwatinze tuvuye hakurya tuze hakuno. Hakuno ku ruhande bibutse hashize amezi 2 arenga. Hakuno hari abahari. Hano hari abakora urumogi ku manywa y'ihango ku bagacuruza ni business. Sabar, Pak. Hano hari abacuruza urumogi ku mihanda ne cyaruno na rwa pikiji. Ufite business. Mwana twarahombye ntabwo abakiriya bakibone kubanza baravumba ikindi kintu kitari widi. Bagiye kuri mugo abasaza mwana. Kubera kuna ruwaje. Wa mugabo twatangiye muri gereza ateza akavuyo agacika yaje hakuno. Sabar. Itu kuncinya kalau Murwayi we. Rwose uko bigaragara ahangaha intsinzi yacu turimo turayibona. Impumuro yayo. duduk. Mwicare hasi. N'abapushayi. N'abarara. Ku muhanda nijoro barakora business. Bareba nawe bitunze. Saya makannya. Okay. Kanjyanga mbere cyo mfite niki. Kanangire. Banangaho duti twa chopsticks tumwe barisha. Tumeze nk'imishito. Oh, Okay. enak nih. Ibingi biraryoshye. Ntabwo nzi aje kubashaka hiki. Aje nk'umushyitsi. Mau? Oke, Mr. Lee. Saya hargai kedatangan kamu. Rwose ndakubaha gusa kumbwira ikintu cyanjye kinaciye ku ruhande. Terus kita selesai. Ndagira ngo ibyanjye nawe ukure mu nzira. Masuknya. Ngwiki Senjata dari luar. imbunda zawe n'umwanda w'abashinwa. Dan ini. Kandi ikindi nanone n'ibi ngibi Tidak murni.
umwanzuro w'amavazemo amazi wacayuye simushaka. Nama lu. Nkeneye nkore business ishingiye ku mazina yawe business nzima ariko warabyangije. Lee. Setan laut. Bakwita ngo ni daimoni yo mu nyanja, si devil. Lee. Ayat dari. Ndetse ngo uri se w'abana babyariye mu kuzimu, father of hell, se w'ukuzimu. Yang menghabisi lu, itu poin buat gua. Ndetse rwose mikano kandi ubwanjye baye nkukuye mu nzira. Nanjye jya waramuteka ndimo ndubaka. Orang-orang. Cyeka kugira ngo n'abasore bari aha ngaha bose uje mu nama nawe. Impamvu njanganya ngurangize ngukure mu nzira. Nkeneye muri business mwirukane ngo hashye. All these people Witwaje bano bantu bose. and the people outside. Nanjye mfite abandi bari hanze. Kumbanga mu ntambara ebirara bigiye kuba byakoranamo mu mujyi. Amasaha y'umugoroba. Ndago aje. Ibi ndabitunganya. Sasa kuno Lee uje muri business arabanganye nabo. Ariko nawe hari abamuhiga. Kumbe ntabwo yaje wenyine. Nabarara ku mihanda. Barahigana. Nabarara. Lee afite indwanyi. Afite indwanyi yitwaje. Afite indwanyi ze. Afite indwanyi ze. Ye. Ndembo mu mutwe. Mu mutwe rimwe. Ntago yaje wenyine. Muri business aba yiteguye. Fitanga umukobwa ufite icyuma udahubuka. Icyuma rimwe. Umukobwa kirabangutse n'igikobwa. Nabarara. Bakis headshot. Headshot. Ko tukireba. Ndapolimia. Videos yakuzaniye. Bakuzaniye utwubwenge. Kuno hanze biracyakomeza ndembo. Fera beto. Fera beto na mikini ari my friends. Fera beto we. Fera beto. Ku muhanda. Ku mugaragaro. Bundaga. Nimwe. Nabyo kwinginga. Nano kuzubaza. Arahanagura. Hamagara abandi baviyo. Tanga sinyari. Hano ku mihanda baracyayipfa kugira ngo umwe amenye ko isoko aryihariye wenyine. Barapfa isoko. Babajanga basanga yikanzemo. Afite abasore bake cyane ako baza akazi. Ni Lee. Tanga muno cyumushito yarishaga chopstick. Uyavana yimbunda. Nimwe mwiruko n'umushito. Bauteye pikiji. Nimwe. Urabizi dokubise mimbweti yazana agasuzuguro. Aritunganya yitonze. Abagabo zirahemuka. Yebo niwe. Hakuno sasa Arunondi baramwegera. Nabavuga ukuntu yazanye n'ahaduyi. Urabizi ngibisa birajyana. Ondaleo China ya. Umwanda w'abashimwa sha. Sasu bandi boss arabahereza. Yewe buretse muvandi nako boss. Wait. Buretse rwose ngubwire. Buat lo. Fita makuru. Ngira ngo nguhereze. Wa munsi ucika muri gereza. Jadi ada orang sekarat di laut. Baje gusanga uwo munsi ucika muri gereza. Hari umusore babonye wari aryamye hafi y'inyanja ku nkombe. Intinya informan gue. Ingingo yanjye ni Orang ini. uwo musore ngo yarahoze ari hafi yawe. Ari umuntu mukorana mu kazi. Sasa wakananga twabonye bise ngo ndisumayiri. Ishmayeli. Baramubonye. Gue boleh pergi.
sasu hafi y'intoryi. Bos, jangan yang ini bos, come on bos. Bose rwose utandasira intoryi ndakwinginze, ntabwo ndabyara, ntabwo nakubeshya bose, reka rwose nakwinginze. Bose reka mbyara imfura yanjye bose, utayamena. Mvuza make ariko ko ntarayavuga uravugishwa kubera iki? Ko ntaranayarasa amavi yawe bose rwose mbara kwinginze nakunze gutanye cyo tayamena, utamene vinga se ukayimena yivi ryanjye. Okay. Sawa, Kasih lo kesempatan. nabwo amahirwe amwe, one chance. Pergi. Gutwi yarakubaruye, yamuciye ugutwi, yewe gatata we. Nago yagupfushiriza. Now you can go to the hospital and check it out. Jya ku ivuriro maze umenye niba koko uwo musore ariyo arwariyeyo. Jya ku bitaro byahangaha mu mujyi wacu arikomereza. Yahari ntabwo nzi kandi amabanda ari mu mujyi bahuriye hehe. Ibandi bise ngo ni Lee ngo riramuzi, ndetse umunsi ricika muri gereza niwo munsi umusore yasigaye ku mazi bahamusanga mutoragura. Yaje ahangaha kuroba amafi, ariko ahangaha yazanye imeze nk'imbeba, yazanye bumwe butoya. Ni indagara, niba ari indagara, niba ari isambaza, bumwe buhumura neza. Kuri ba nyirabwo baburya. Kumbuko yaranga ku ivuriro Airini yumva hakurya mu ivuriro ryabo hano hari uwashanga guteza akavuyo. Haje wa murwayi Aruno. Lu punya mata kan normal kan, mata lu sekarang. Ahanga Aruno ngo murarakeneye mu service yihuse nagategekene kujya ku murongo. Panggil dokter. Hamagara umuganga zanga mu mvoro gutwi vuba vuba. Ihangane murwayi banzu tuze buzanga fomu. Apalagi sini. Afite mituweli hameteri basabye ku nyine mbura. We moko. Gira vuba vuba. Tenang pak. Amva boss. Apa lu bilang apa? Ngo ngiki? Tenang pak, ini rumah sakit. Banzu tuze. Gua dengar apa tadi? Nago nkumva neza nkora iki? Uruki ku polisi. Security. Mohon tenang, Pak. Yewe tuza. Baje kukivura. Gifite akavuyo shawo. Cya Arunondi. Sakit banget deh. Mwana ndimo ndaribwa. Ururara. Dok. Moga. Gua denger Yumvishe ko ada orang sekarang mwabonye umuntu umeze nk'uwapfuye hafi y'inkombe. dibawa ke sini. Muza kumuvura. Di sini. Mwabamuvuriye hano. Saya merawat banyak orang. Ahangaha nyemvura abarwayi benshi. Jadi bener ya? Ada anak panti. None wanze ko uwo murwayi yageze ahangaha. Uwo mwataraguye ku mazi. Masih ya? Uri muri amisha. Selesai, Pak. Bapak boleh pulang. Amatara bisa gasigaye ushatse wagenda. Boretse ariko. Di mana dokter? Wihisha mbwira uwo murwayi ari hehe. Di mana tuh anak panti? Aherereye he? Saya akan panggil security. Ndahamagara abashinzwe umutekano. Security. Panggil. Sawa. Panggil. Hamagara se. Security. 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 Sekarang lu lihat gua. Deba rero. Lihat gua. Deba hano se. Ini sekarang lu kasih tahu di mana tuh anak. Iki ni imikino ahangaha. Karena gua gak punya banyak. Mbwira uwo murwayi ari he. Tahu emang lu sengaja pengen main-main sama orang. Keretse niba ukeneye ko nyine dukina imikino. Kwicundebe. Mbwira. Taragira hari uwaje. Wa musore Sumayiri. Sumayiri. Kiramuzi. Taje kumushaka. Gak apa-apa kan? Zenesara. Banga nk'umurara ntiyagupfushiriza afata ko ni icupa. Nibwe ku mutwe icupa rya nyabyo. Cupa mu mutwe w'umusore kandi afite ikibazo mu mutwe nameze neza. Mera nkaho ataye ubwonko, ataye ubwenge. Tubwenge mera nkaho hereye niyumva. Garutse. Garura ubwenge kiramuhaye mu mutwe. Agarura ubwenge. Namuzi ni umurakare ku kirara. Ku kirara. Ni ku rurara rwa Runo. Kivana y'imbunda cya Runo. Ku mbunda. Mbunda. Abangutse umusore. Magazini hasi. Muri chemba ryavuyemo umva we. Nundi munsi arabangutse afite speed. Afite speed Sumayiri. Sumayi.
afite supidi arabangutse. Sumayiri bikwica umuntu ariko ntabwo bwe yibuka ni muntu ki yavuye ntabwo yiyizi ariko arabangutse. Aruno yikanzemo biratandukanye, harimo difference ubundi kuri iyi si nta bintu uzasanga mu isi bihuje ibintu byose 100% naho byabaye. Ni nayo mpamvu buriya Imana iruta Yesu kuba gatashye Sama orang tadi. Reaksi kamu tadi bikin aku khawatir. rwose ujya mukajya witwaye byateje ikibazo. Undi munsi ubikoze byatuma abantu bigenda nabi kuri bo. Ada baiknya Mu yandi magambo ko ari hano ntabwo umutekano w'abantu wizewe. Jakarta. Aku mau ngasih tahu kamu sesuatu. Di dalam ndetse aha ngaha ntabwo yahaguma Jakarta. akirimo kuvurwa. Ni nayo mpamvu ajya kuba yapanga Ngasih tahu kamu ajye kuvurwa mu mujyi ava aha ngaha mu cyaro. kamu Twabonye mu mutwe wawe mu gahanga hejuru harimo utuntu tudasobanutse. ada yang nggak bisa dikeluarkan. Aha ngaha ndani Aku pengen mwicwanga. kamu ke Jakarta. Tah. Rumah sakit di sana ada fasilitas untuk keluarga. tugiye mu mujyi aho bafite ibirenze ibyo twe dufite aha ngaha nk'ivuriro bagwe transfer bakuvure. Urabyumva ute Ismail, Sumayi? Zezenge we Ismail. afite ukuntu aha ngaha burira kure mu ntekerezo, Jadi gimana? ntiyizi ntiyibuka. Gimana kalau aku ternyata ese mbaye ntari umuntu mwiza kuri wowe sama aku? waguma hafi yanjye? Mbaye mwitwayeho nabi ko siniyizi wagumana nanjye? Ismail. Sumayiri we Bukan orang jahat. rega ntabwo uri umuntu mubi, Aku sebenarnya nyine nkeneye menye uwo ndi we. Usanze narahoze ndi nk'icyihebe janji cyangwa ndi bihemu jawabannya kita pasti akan ketemu. se ngubeshye ngusezeranye ikintu kimwe ko byagenda kose niyanjye neza tuzongera duhure aho najya hose. Arashima umuntu wamwitayeho. Sebelum Akira rero telefoni yijyane, agiye kujya mu mujyi, agiye kwitabwaho avurwe. cuma ada satu nomor di situ. Aha ngaho nimero imwe yonyine kuri telefoni. Jadi setelah kamu ketemu sama apa yang kamu cari, Numenye uwo uri we bisa nyusulin aku ke Jakarta. uzaze unshake. Belum pernah ngerasain macet kan? Ese ko ugiye kujya mu mujyi Jangan nyesel ya. urajyana hari abantu benshi ukuntu hamera. Oh, ternyata aku jadi dokter. Nanjye mbaye umuganga mwiza ukomeye mu gihugu cyacu. Bisa ngecek gratis lagi. Amva we buretse taravuga byinshi. Ndetse umukobwa mugeze umwana mwiza uragande shimiye umusore ataziranye datarusa namwe amuzi. Udah. Ye Tenang ruhuke rega aja. utuza humura, Aku nggak bakal terlambat. ntabwo naguta sinzagusiga. Disi cyarize nk'icyana gito ariko uzi umuntu kwitaho utamuzi sinzi ntibyoroshye. Nakara kita disi ko kabonye ko bisekeje umuntu w'umugaburira. Sawa dona aha ngaha basanze harimo ikibazo mu mutwe wawe akeneye kuba havurwa. Ndetse uko aryamye aho ari hose aribyo yibuka. Nibyo aha ngaha ubona abantu barwana, abantu bica abandi, abana bafite bimeze nk'abarifunze, ubwana buto burwana. Bona umuntu umuri imbere ntasi ninde. Kamu belum. Ismail. Sumayiri we indi episode Kok bengong? kandi gace Bengong? bisa neza ra. Maaf. Oya yewe nyihanganire nanjye sinjye turome yamfata gutya ngatoromoka mu mutwe ariko singewe. Sasa banza kwanga kubwo myiza gasigaye hari ukuntu kagira gutya kamureba ni mwiza. Nah, ini dia nih. Yewe imodoka y'injyana ni iyi ngiyi. Abajunjamye ntaza bagiye ni hehe barave barajyahe. Tugende rero barerekera. Kumbanga bagenda. Bare mujyi bagenda. Hano nababonye. Ku muhanda hari abarara bamwe twabonye barwana mu mujyi rwagati. Babonye umuntu hakurya. Barabitambika gusa meze nk'aho mubonye hakurya agenda ku muhanda. Baramuzi. Sasa nakoze impamvu nyinshi Sumayiri ari abarara bonyine bamuzi banamushaka. Nimba roza rumura rasimbisi yaje ku ruhande ari hagararira bisanzwe, nta muntu azi, ntazo mushaka ninde, nta muntu baziranye. Arwaje
Yewe sha. Udah. Yewe mwa. Ngapain kursi itu? Ngapain kursi itu? Sini. Ese kuri aho ngo dutahe sha. Ayo. Urigunze tugende. Arerekera. Kubanga ko agenda. Umukobwa yagiye imbere ye. We yerekeye agiye mu kazi. Avuye mu mujyi muri Jakarta. Haratashye avuye mu murwa. Ndetse umurwayi we yamuhaye isenga amugarukane muzehe mirabyo. Tasha neza afite akona gafoto ke. Nasuma yiri umurwayi naso umukobwa. Tubonye ari abarabona umukobwa agenda. Nasuma yiri ku muhanda baje bakurikiye. Baje bakurikiye imodoka irimo umukobwa. Ko bagenda. Apa nih? Kine cyangara. Ako mwana kandi ko bitambitsemo. Baparika imbere ya bisi. Babonye wamurara ku muhanda mugenzi wabo bashaka. Ntabwo nzi banza arabambuye. Bisi genda. Babaje bica. Bafite bashaka. Ntabwo nzi kandi abagasoma ireba ko siki. Kuki ahigwa. Baramushakira iki? Arimo na Sharuno. Mana dia? Ari hera. Abdi. Abudu. Abdi. Abuduru we. Abuduru Karimu. Maria. Ari hehe mutubwire urashaka. Batumye ngajya gushakwa. Arukenewe. Ntabwo nzi kandi bano bagabo mu musore bakoze iki. Ayiri Karame. Sumayiri we Karame. Umushoferi baramurashi. Barikiramo. Bafite imbunda zabo. N'abarara. Mu baturage muri bisi. Cyane muri bisi barashe nta gutoranya. Urabyumva kuri telefoni. Bisi yose bapfa kurasa nta gutoranya naki. Muri bisi. Yewe ga data we. Ndani muri bisi. Amasasu ni menshi kurusha abantu. Ibi bigaragaza ubuswa no kujenjeka. Yangana atani sinziriza. Nahita mwera. Mukobwa nge nahita mwera sinkubeshye. Nahwera. Ade. Jangan sedih. Jangan sedih. Bagabo nta mwana nta kintu basiga. Yewe mwa. Nyoko yasanze Imana. Bunda hafi y'umwana ku mazuru. Rijyamo. Bigabo nta mbabazi. Buretse. Abaye umukobwa buretse. Kobwa ahamutse. Bamubonye n'umurara bashaka. Mana Abdi? Ari hehe Abudu? Abudu, nsikandi woninde. We urushye. Aburetse wa mugenzi wawe mwari muri kumwe ku ivuriro. Nawe uri aha ngaha. Namusize mu mujyi. Ntabwo twazanye. Barishyiramo. Barangije kukana. Babanze bamwereke ko imbunda yabo ikiri nzima. Yewe we. Barara nta mikino ihari kuri bisi. Abo ko bakaje baje bakurikiye bisi zirahenze. Baje na velomoteri yabo. Ubukene singeso. Yewe mwa. Ugiye hehe? Muzeberetse gato ndaje. Nabo uyu ntazi ko ibintu byakomeye. Bakeneye Abudu. Nimba Abudu uyu nguyu sinzi. Uyu ni Sumayiri. Ndetse muri bisi ndani abantu bose babarashe. Mfite ikibazo mu mutwe. Amagara y'Irini yaratangiye none kumwibagirwa. Janga muri bisi ndani. Ngeze hakuno umukobwa Airini. Ibigabo nta mbabazi.
Imana ishimwe ntago ariwe. Nanjye nari mbabaye. Ntabwo nzi kandi Ayiri nari hehe. Ayiri kiri aho ngaho yumva hanze arabaza bavuga. Bese muyitwike sha. Irananuka no kunuka. Bose mubatwike. Ntabaranuka. Lagi sampai. Bese muyitwike. Nanti dulu, biar gampang dibakar. Bavuga ngo batwike bisi. We nk'umuntu udafite icyazi. Manika amaboko. Paulo, saya cuma cari. Urinde? Ndashaka inshuti yanjye. Oh ya? Bavugisha ukuri? Iya. Yego. Kamana y'icyuma. Twabonye uyu mukobo yabangutse ntabwo nzi kandi azi icyo ashoboye iki. Kamana y'icyuma, igihoro. Icyuma gifata hejuru. Hejuru. Cyuma. Muri bisi. Cyuma ni azokiteje. Uyu mugabo nindwanye nge ndamuzi nindwanye. Ntabwo yoroshe. Hasi. Bashyireho radiyo. Arirwariye. Narimenya arabwe ngo yisobanukirwe amusuke amavuta. Ndagutwika sha. Taragira. Tugiye kumutwika. Ndagucoma tu. Ndagucoma ikibiriti kiri hehe. Ndagucoma. Nani muri bisi. Rimwe. Guca akavuyo n'akamenyero. Tunagatuza. Sasanga ikibiriti. Hakuno ikibiriti. Bapfa ikibiriti. Ngagenda kumutwika. Ndagutwika. Arakizimya agafata umunwa. Fata hakuno umunwa. Gafata umunwa. Ndagutwika. Niba hakuno isasu. Fatanga isasu rimwe muri igiporoporo. Igishosho nk'isasu. Mujito. Arapenengeza hakuno igishosho nk'isasu. Igiporoporo cy'isasu. Amariramo. Amakaritasi we. Urantwikuriza uri satani. Uri iki? Kumbe. Aho mutindi yanitse ntiriva. Niyo ryavuye muri ragwa. Baratwika. Kandi ari ndani muri bisi. Bafunga umuryango. Ntabwo nzi baramuhora iki. Baramushaka iki baramuhora iki simbizi. Wapi. Yewe. Birango zine kindi kaze nkwereke. Kaze nirambe ndajya ngabikora. Kaze mbe nkandanda. Akora kandanda ndaje nirambe. So nirambira. Niya myirampo yafunze nabi. Niya myirampo. Bana bishate vuba. Gukwakwanya. Ya. Turamurya. Maze iminsi arwaye. Uburwaye utari yondora. Kajya mu ntambara. Bakeneye kwasha ntabwo nzi baramuhora iki. Ariko nawe niyoroshya mutamo kanze kwerekesha. Kanze nguzwe wowe. Kanze nkotsa ari wowe. Kanze nkwereke. Sasu. Urwashe murasa. Nawapa yundi wa musaza baramuhaye. Muze baramuhaye. Barasinzira. Musaza hasi. Muze bahaye umusaza. Tabaye umusore. Nawe ni muryango yarazi. Uyu musaza n'umukobwa we. Batwaye umukobwa. Namuze baramurashe. Uyu mutwe uramurya. Ubwe ntago yiyizi. Kumbe polisi nyuma ye.
baramukomye guca akavuyo, baramukomye baca akavuyo. Kumbe hakuno, tuvuye hakurya, hakuno harabahari babarara baje guhiga Abudu. Barashakira iki Abudu? Bashimuse Irene na kakana bari muri bisi na Arun inyuma yabo. Tempat gampang. Iya. Ya, habis ini markas lu ya? Hah? Hanga nago Arun abazi mwana, hanga mwitsimba mwana mufitana mwitsimba hadanje baziranye. Bayakorera gundi murara ku muhanda bitaga Pikiji. Pikiji yapfuye kera. Ada gunanya. Ada gunanya. Asanga Arun araja kuvuga byinshi mwana muri mu bice bundi kuki mwashimuse umwana w'umukobwa. Bose yabatumye wundi muntu utari umwana w'umukobwa. None kuvuga mushimute iki koko. Sasa umuga muremure ibigambo byinshi baramudoda. Baramudoda. Hasi guca akavuyo wa muginga wavuga cyane, akavuyo kenshi mu kanwa icyo yarakizize azize ibigambo bye. Kobwa indani ya bikapu hasi. Barahangaha hambiriye ku maso waje imbere ye. Nene umukobwa umwe twabonye w'indwanyikazi Pagasi Wali. Ibyebe ceceka we, ceceka wisakuza. Hangaha numvuga ndagucura ururimi utongera kunsakuriza. Acafuyo wewe kumba kuri polisi. Hari uwafashwe barahangaha umutwe afite byinshi yibuka, baramukangura byuka sha yambaye amapingu kandoyi. Konsen. Atuza sha focus. Romli penduduk lokal. Sasa ngo basanze wapfiriye hafi wa musaza. Apa hubungannya? Muzehe Romuri Mirabyo Sahabat. yari inshuti yanjye. Inshuti. Sekarang ceritakan apa yang terjadi. Rero byagenze biti habaye iki? Di dalam bisa ada teman saya, Pak. Muri bisi Orang-orang itu. harimo inshuti yanjye. Itu maksud kamu? None namubuze yari mu bapfuye. Oya we ntabwo yapfiriye muri bisi, hapfuye abandi barasigara. Ada seorang dokter yang dari Jakarta. Yari umuganga Namanya Aileen. bamwitaga Irene. Irene yego. Siapa yang membantu? None abantu bishwe nande? Mbwira. Pak, Bapak harus percaya sama saya. Fande mfite kunyizera. Saya harus cari teman saya. Nshaka inshuti yanjye nkeneye mbone Irene. Keluar. Sasa sinzangane bafande yakuba cyangwa gakumve. Yewe sha jya hanze gato nkwereke. Sekarang tinggal kita berdua di sini. Ya. Ubu ngubu hasigaye ngira twe tuganire. Berhenti lu ngarang. We nkinisha ngaha Atau gua buang cyangwa penjara pada. gute hanze. Bapak tahu tentang saya semua. Oke. Umva niba cyenda unziho mbwira uziki. Ntabwo nyifite wenda ngo kwangiza niba unzimbwira. Sasa ngaha amaze unyiza fanda beze nka Musa. Ya, terang ya. Umva Kalau kamu tetap kuvanye nimbwiye ko nta na kimwe uzi urengana. Oke. Fata ngaho urebe Sekarang lihat. wa mugabo Lee urimo higuye umusore. Uyu muntu uramuzi? Waba umuzi? Untuk membantu ingatan. Kanze basi ngira inkuru nkuganirira nkwibutse. Ya, siapa tahu kamu pernah. Wende inkuru wasanga nabwo wumva umeze nka usanzwe yizi. Tangira banza mwibutse.
Dulu ada sebuah cerita hari amagambo ajyaga avugwa mu minsi yashize seorang pemuda bavuga ku muntu w'umusore udasanzwe mysterious young man selalu meninggalkan jejak pembantaian yang membuat seluruh pantai berubah menjadi merah darah. ko yaje kuva ahantu yishe abantu benshi birangira ngo bambonye hafi y'amazi Anak-anak mulai menghilang. kandi ngo mo yicaga Anaknya masih sangat muda. anashimuta n'abana imyaka hagati y'itandatu n'imyaka 10 batoya. Penasaran yang terjadi pada anak-anak itu? Waba uzi aho bana cyababayeho icyo ari cyo? Amuhata itabi amuganirira inkuru. Kumbe hakuno abo bari ayiri yafashwe. We uyu musore baziranye rero icyo kibazo bakeneye Sumayiri bamwita Abudu. Anak-anak yang diculik itu tumbuh dewasa. Anak-anak yang diculik itu abo bana baje gukura bari barashimuswe barajyanywe dididik untuk menjadi penyebab bavamo abantu bakora amagendo smugglers pembunuh. bavemo abicanyi ibyihebe n'ibirara Bocah n'abafuntuzi. Bocah ingusan menjadi gembong. Ndetse tuvugira ngo ibyo bigoryi byose byakuriye hamwe byavuyemo indwanyi zikomeye ku kirwa ngo n'abana barerewe hamwe ari benshi. Mereka semua ndetse muri bose uko bari hamwe teroris misteri. bitegure ko bapfira Jadi guru. uwabareze ariwe master wabo. Sekarang kamu tanya, ndetse umuntu yakwibaza uwo muntu ni muntu nyicyo wabareze. dia menjadi sosok yang mengerikan. ndetse umuntu wanabareze nawe ubwe no mu banyabyaha b'umujyi wacu twizera b'ibirara ari mu banyabyaha ba mbere batavugirwamo. Mereka yang hidup untuk mengetahui sedikit tentang dirinya memanggil dia. ndetse benshi bamuzi nka Lee wa musaza afite ngo abana yareze b'indwanyi ndetse bose bamukunda bitego ko abana mupfira bakamwitangira. kumbe hakurya ari ahari yakiri amakuru y'uyu musore uko bimeze ko byagenze bye. Kita berhasil melakukan penyergapan. ndetse rwose kuri inshuro tubonye amakuru meza. wari umunsi umwe Pernah kelihatan baracyamuganira uko byose byatangiye. tertangkap Lee yaje gufatwa yicaye ahantu ka rubanda war. ahantu hitaruye nta mbunda nta n'umurinzi. polisi yamubwiyeho umunsi umwe. Bayangkan. ntabwo ndamenya uyu Lee ahuriye n'uyu musore Abudu tuze nka Sumayiri. yarafashwe umunsi umwe Lee ni ikihebe kagarara afite indwanyi ngo yakujije nk'abana yareze zitavugirwamo. yarabatoje neza ntabwo bapfa guhangarwa. sasa urabona Sumayiri Ada. binangaha umva ntako ntabwo uransubiza. nakubajije niba ufite ikintu unziho kimbwire uranzi cyangwa. batangiye bavugana nk'abantu baziranye. ahangaha hari ibimuri imbere yamweretse ko ni foto yicaye umunsi umwe we na Lee wa musaza cya kihebe. Mau ngomong apa lagi lu anjing? sasa ubu umbwira Pak, ndashaka unyumve neza. nggak kenal dia. yena na kimwe nzi amatara avaho bari indani muri sitasiyo amatara avaho. yewe sha cyane amatara sha. yumva hanze hari ibigira bikagira ntibazi yabaye iki. banayimbunda ye. Ada apa ini anjing? ni iki kijya mbere araciyeho ku muryango. polisi ahangaha nazi kandi ahangaha hari iki. mbibutse Abudu arakenewe bakeneye Sumayiri Ishmayeli. rebye hanga kumbe neza imbere yaho hari icyuma kirekire
urwuma yewe mwijosi mu munwa mu rusu rwasaya icyuma umugabo hasi mu rwasaya nta mikino ihari bakeneye Sumayiri bakeneye Abudu Abudu ni mari akagabo kava n'utuguru dutoya tunzinya karitunganya Abudu ni mari Siapa lo? Urinde nabibuka ndi yewe Abudu ni mari Abudu ni boro batene Abudu ari umupfu bamutene Abudu yewe icyuma munda kumbe cyaswase ku ruhande cyaswase ku ruhande yewe ku cyuma cy'ubwe yishingiye mu meza mw'ijosi ku kanyama ku ruhande ntabwo cyamuciyemo neza ku kanyama ko kano ku ruhande neza ku ijosi gicamo kirafata sasanga kucyishinguzamo icyuma ariko ni ahandi imitsi cyayisataguye imitsi cyayibaze ntazi baramushakira iki amenye ko cyihebe cyayogoje umujyi wose bahoze baziranye bamweretse ifoto bari umunsi umwe mu nama bicaranye ahantu hamwe basohokanye baganira ntabwo ubwe yiyizi bakise headshot da Premier Videos kugezaho hamwe na African Movie kumba kiri ndani kumba hari umusego meza yewe gawe mabandi yamuziye nabarara abandi barimena indani acomokayo yaje abatunzwe nabwo n'indwanyi yamenyereye umunago bakise headshot target mu rutwe atambuka ntiyumva lebye ku muryango haje abandi bimennye baje ari benshi ntabwo nzi kandi banarabacikirahe ngo hari abana batojwe ngo n'indwanyi zirica ndetse ngo biteguye kwitangira bose shebuja nabizerwa bari loyo sasa ndani bayo baraca mushaka mwana yangishizemo avana yinde Lagi lampunya. vana umuriro nkwereke nako nawe usubizeho Abdi. Abudu. Ntabwo nzi baramushakira iki Abudu. Nimba ari ideni yariye, nimba ari iki ntumbaze kumba budari hakuno. Abudu nguyu hakuno bashira amatara kumbe imbere ye nijabo sasu wapi ntabwo isasa rirasa tu ntabwo
ntabwo isasu rirasa icyonzi cyo ntaryo iri burase ntaryo ndasa ntaryo iri bundase ntabwo isasu rindasa rijyamo hasi Abudu hasi Abudu nta gaciko uyu munsi tu yacitse kenshi uyu munsi sinzi Abudu kaza nkwerekesha ibyo wigira kanza nongere mbanze nkore loading ushyire mwandi twanga loadinga undara yabara 3 4 sawa nimba yarakoze ikibano bagabo ntumbazi baramushaka tu kumemere yewe Filimira abayo kigabo cyaje yaje tarajya misasu aracyambara umutwe hejuru sasanga imbunda ndaje kwereke warukaritaziwe imbunda gake kirayihindukiza kandi hafi y'umunwa hafi y'umudomo kisubizayo nawe arayihindukiza yitonze hafi y'amatwi sasu riratwika igabo n'indwanyi imbunda hasi aragitwitse ariko ntabwo cyumva imbunda igiye hasi fata amaguru ye yewe kiramudoda yego ko nyagasani hasi Abudu hasi Sumayiri hasi ajya munsi y'ameza nta muginga yuko kurisha nk'abana kweli dukine kujya hapa kumbe hasagiye n'imbunda muri wa mwenge Anjing. Kita juga. yego hasi gatangiye kuryoha ubu mwatangiye kuvugishwa kumbe aravayo haza undi ntaririmo byonyine ahangaha ugaragaje ukuri kwawe uba ugaragaje uko uhagaze iyo urashe ntaririmo uba ugaragaje uko uhagaze sasa n'amabandi byanga byakunda ntabwo bamuhigira neza nubwo ntazi yariyo headshot ko bakise headshot intambara n'indyankurye iyi ngiyi cyonzi cyo n'indyankurye kigabo kiramusuma kimurusha ibigango kiramumanika rimwe nicyumva urangije rwo kaze komeza urangije kimujugunya hasi nicyumva gaze ko telefoni byose ahangaha ni ukwifashisha abona hakora ibikata impapuro aracegura cya gihoro cyo ku mpapuro gikata impapuro igihoro ruraritambika ntirwumva ntabwo rwumva arakomeza arapika wapi kagabo karakomejeho nikumva nako hasi headshot mfite mutwe urimo isasu ariko iyumva kigabo gishinguzamo bandi bose zapfuye sasa wambanje kanze nanjye nkongere kirazira guhutaguhaye nukuyata mu bundi
utaguhaye nukuyatamo dore ko wigenje yego ko nyagasani dore ko wigenje cyateye hanga mashini rero iri mu twuma tujombana kigabona icyumva ndapfuye mbavu avuna ingupfa gupfa aravuna ukunuka uvuna byanyabyo aravuna yitonze n'isumayira aravuna n'icyumva ahangaha nabyo kumva kigize nk'ikiyebe n'icyumva mbavu arakonyora ntabwo cyumva arakonyora yitonze avayo akaboko umutwe ndangije mujisho aroroshya mujisho ndarinomba amena itara mu kinyoteri aroroshya ahangaha isosi ubishyizemo amazi yoroheje sosi yarayicayuye ashyiramo imiyaga apfa kumupfushiriza za mvugo z'iyi minsi ngo ni ugupfushiriza gushyiramo imiyaga gucayura isosi yaramuhereje arimo kugenda ameze neza mu mutwe kiramukurikira bwa bugira neza bw'inkware bwayigonze umunwa kiramufata hakuno kiramuniga dupfane muvandi dupfane ntabwo nzi kandi ibi bigabo bikoze iki ibigabo biramushe muvandi uraho muvandimwe yarikanse bamugabe muvandimwe unyica akavuna umuheto cyaramunize n'ikigabo kiramucyurira kiramuniga nawe ubwe niyemera kiramucira bwa mbere dohoye mujisho itara ukubita itara rarimenagura yakimennye ijisho yamennye itara cyari cyanze kumva ku ruhande aho bano bari bashimuswe ntabwo base barazira iki ntabwo nzi Abudu kuko arimo guhigwa Ismail Sumayiri hakuno haje Li iwe kihebe cya mbere muri uyu mujyi baramuzi avayo ngo afite abana yareze b'indwanyi banamwitangiye bakamupfira ni kajisho mukobwa cari kamu yang tolongin Abdi niwe watabaye Sevia nako niwe watabaye Abudu nase Abudu mupfana iki niki kuri wowe itu bagus kan afite izina ryiza Abudi harusnya dia setia nese izina ryimenyesha umwizerwa loyalty cyangwa icyizere Anda siapa? Wewe surinde ngo Abudu ni umwizerwa bane kwa telefone agira bahamagara hari abo yatumye ariko abatumwe bose tuvugira hanga Abudu yabivuganye Abudu yabahitanye bose kubangaha yatangiye kwibuka bano basore bose yarabazi barwanye mu kanya bano bose yishe bari bagenzi be barakoranaga ba filime sasa atangiye kugibuka nonaha ibyo atarazi kwawe yarwanye nabo mbere hose bari bagenzi be sasa Abudu yari muntu ki yakoraga iki kuki ibyihebe baziranye amabandi abacuruzi b'urumogi abapushayi ka telefoni karasonye kuri mu bagenzi be Jangan dibunuh. utamwica Bilang dia perempuannya. mubwiye ko dufite umugore we kumba abwe ngo atamwicaye ubwo niwe abishe
yewe gaso Saya masih di sini. erega ndacyakumva ye ndacyahari Akan datang. kandi ndaje ndakuzi ikigabo kikanzemo Abudu ni muzima kizi imbere y'umukobwa Kamu masih ingat ayah kan? ese iso uramwibuka Abudu tangiye kwibuka Lee ahamagara izina yego mwana wanjye igikobwa Igo umukobwa ndiyumva kuri telefone Aileen, Sumayiri Karame Ayiri Lee mureke uranyumva mureke umukobwa atangiye byose kubyuka gake gake cyamenya harereye location hanga barayibonye yaho Abudu ari sasa kuva hano hantu ari bahamenye ni ikibazo telefone arayibika bati imbunda n'amace y'ingenzi mukase ku kigabo mu rutugu ntabwo mukaso gikanga bigabo ni inyamaswa kigabo ni inyamaswa Should have stopped here. I thought wakabaye nteye mu ijosi naho rwose ukoze ubusa ntagaragaje ko ari umuhanga mu kwica iyo aba ari umuhanga akaba yamuteye mu irugu ndetse hari bwatinze dore ngo Abudu arerekera aderese yari yayimenye yamenye ko bano bana ngo bakuriye ku hafi y'inyanja niho uwabareze yabarereye ndetse ngo n'abana yareze ari indwanyi zamurwanirira bamwita se ariko ngo ni se wo mu kuzimu the father of hell cyangwa from hell sasa gute yabareze byaciye mu zihe nzira karacyakomeza ndetse ukagenda byinshi agenda yibuka amateka ye na Lee n'amateka maremare Nali amufite souvenir nyinshi ndetse ngamwise Abudi bimenyesha umwizerwa kirimi cyabo abanyamalaysia byinshi yibuka byabaye uyu mwana yakuze ari indwanyi yatangiye kurwana akiri mutoya kera yahoze ari indwanyi umugabo yizeraga yamutumagaho rukomeye wari umunsi umwanga abona inkota y'igice y'igicimbu kigabo kirakaniga kana n'indwanyi baga ikigabo nagije umwana avayo mbere yacu nta mbabazi mu mutwe nta mbabazi nta mikino ihari nta mikino naki kigabo hasi Abudu yoza ari umwicanyi ntabwo bitangiye uyu munsi twabonye abangutse afite ukuntu anyaruka bakise headshot aracyari junior Dapolimi yagusobanurira African movie Dapolimi ya videos kugezaho ndetse angara umukobwa naho banza ari indwanyi y'uyu mugabo ngo bameze nk'abana be ndetse ngo baramukunda bamwita ise wabakuye mu kuzimu we ni bwatinze yaje neza adresa yizi yatangiye byinshi kubyibuka twatangiye afite inkovu ku mutwe byagenze bite ese ni isasu niki bakise headshot ngo tureba yaje mu mashyamba telefone yonyine ubwanga yamuha amerekezo yaje mu rukerera yaraye mu ntambara arwana bwamukereye hagenda hangaha arimo arahuzahuza duke agenda yibukiranya ngeze ahangaha atangiye kureba hejuru bimeze nk'aho hari icyo yibuka cyabaye umunsi umwe agomba atabara umukobwa Aileen wamuvuye n'umuryango wamwitayeho
ntabwo abatererana. Ageze aha ngaha hari icyobo. Hano hantu hose hasa nkaho azi yabaye. Harimo icyobo. Vanyeyo. Nta mazi. Esche. Ebyanga mu cyobo. Hasi mu cyobo. Tangiye kwibuka. Bona uri kumwe n'abana batoya barwana. Bona inzavuma nyinshi zihanganye. Zingo zirwana inzavuma. Zakoranye mu munsi umwe barwana abana batoya. Byagenze bite habaye iki? Kira aho ngaho rwashe muga turabyibuka. Jalan itu. Ibihe byose byahangaha byahahise. Lo ingat kan? Urabyibuka? Kita dijatuhin dalam sumur itu. Wadusize aho ngaho mu cyobo urigendera. Itulah yang bikin dia beda dari bajingan-bajingan lainnya. Ndetse niyo mpamvu atandukanye n'abandi bose. Dia rebut kita dari orang tua. Yatwambuye imiryango yacu. Wavuga ngo ntamuzi. Aratwigisha kubaho twirwanaho no kwica. Bahkan berminggu. Twamaze iminsi n'ibyumweru byinshi tutarya. Nta n'amazi yo kunywa. Nggak dikasih minum. Yashimuse ngo abana bazana ngaha badafite n'imiryango yabo, imiryango yarababuze abashyira ngaha abicisha inzara. Nta wundi ni wa mugabo bise ngo ni Lee. Iyo nzara twaciyemo niyo yatumye tuba abavandimwe. Byinshi twaciyemo byatugize abavandimwe. Ndangije akeneye amazi amuha yo kunywa. Bose babaye abavandimwe kubwo iminsi mibi baciyemo. Buri hari ukuntu iminsi mibi n'iminsi mitindi ihuza abantu ikanabatanya. Tapi akhirnya nggak seperti itu kan? None ni uko byarangiye se? Ya. Yego. Botol air. Yaduhaye icupa rimwe ry'amazi turi abana. Byonyine ngaho icupa ry'amazi rimwe ngo bajyaga barirwanira bituma bicara bapfa icupa rimwe. Bana bapfuye agacupa k'amazi. Bamaze kurwana. Dari neraka. Nibwo data wacu wadukuye mu kuzimu batubatuye. Bangsat itu. Nose niba ubizi. Masing belen dia. Kiri kumwe nawe. Umva. Iteka buri muntu muri isi ahitamo inzira zacamo. Dan ini udah takdir. Yewe iyi nzira irimo niyo nzira yanjye. Nubwo atari nziza. Kalau punya kehidupan baru. Ngapain juga lo? Niba se nawe ufite inzira yo gucamo muri buno buzima kuki wagarutse aha ngaha? Mbwira nawe. Aku bakal kasih lo kesempatan untuk mundur. Bino bivemo wigendera ndakureka rwose ntabwo ndi bukwica. Ntabwo sunyica gute? Gua nggak bisa mundur. Ntabwo nasubira inyuma na jenje. Karena dokter itu. Kubera umuganga se kurayo inkoni. Kiboko. Ko byivugiye. Urese ahitamo inzira ye. Gake gake inyuma y'igiti. Ini gak akan semudah Tejo dan. Erega ntabwo ngibi biri korohereye ntabwo ni nk'abandi bishe mbere bose. Babagenzi bebyiri yishe bwa mbere yiciye mu nzu ya polisi. Ntabwo yameze nkabo. Izangara mubura. Aramubura. Aramubwiye ngo ntabwo nimeze nk'abandi bishe mbere hose. Nge ntabwo ndi bukorohere. Gake gake abuze umuntu. Mw'ishyamba hari igiti ye. Ni maji cyangwa kumbe hejuru manukayo inkoni ye. Inkoni fera beto filime nayizanye n'iy'umwaka inkoni my friend is inkoni ziratandukanye iyi ni icyuma inkoni fera beto kwitama fera beto y'urwasaya ajya hasi yamwangira ati ngo tumvikane muvandimwe nge sindi nk'aba bandi bose bamenyereye twabonye kano gabo filime itangira ko ikintu gafite icyuma bateye ry'abandi pikiji na runo tuzi ko byagenze
yewe 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 ko Oni nakukubita yego ko nyagasani uyigitangaza atangiye kumukoramo ntabwo boroshye batoje ibingana barakuranye batojwe ibingana bose aratinga Ferabeto we aga uravangirwa yaramukubise shawo karamuhuraguye ngabo niyumva batojwe ibingana ni inyamaswa bombi ni ba nyamaswa ni ba muntu nyamaswa ba muntu mpyisi twagiye sha uze neza sasa ubu mutangiye muri finali ya nyuma na nyuma bano bantu bose imitima ni mpyisi ni imbwebwe n'amasega ntabwo twabwira umuntu nk'uyu ufite umutima w'umuntu b'inkoni b'ingumi n'imicango yewe gadata we rimwe uzi gukinga Ferabeto my friend sega amaboko Ferabeto bakubitaho we sanga yabyimbagiranye ariko niyumva Ferabeto niyo bahanganye kano yatangiye guhereza amanete akayakuramo aragakubisa umutwe banza wumeniye mugabo ananiwe kureba yikubise inkoni y'umutwe we ubwe uyu nawe ahanga yamuhuraguye ikimubayeho nticyoroshye yamukubise inkoni y'umutwe ubwe niwe yikubise amudomye rimwe waza mu bwonko byikaraza bagabo ziraha yaje amukurikiye bamukurikiye ntabasha kugenda yaramukubise kweri dore ngo ntibemera ntabwo bumva yapfuye kare yamukubise ubwonko arabumena amaraso yizenga mu maso hahandi umutwe awumena kasike irinda ubwonko barayisekuye filime iraha kandi ngo urabona ngo filime ngo ntabwo mujya muzidukorera ngo zikorwa n'abandi ngo ibiki n'ibiki ndaje nzukore mwumirwe maze iminsi ni muri byase kumbe kiraho hajuni zamurasa arasa havuye wa mukobwa haje cya gikobwa kiramukurikira kuki bakise headshot murebe filime kalau ngebelain kamu ini balasannya yahoza gukunda kwitangira muvandimwe Basi none dore ukuntu mugenje nuko nguko mwituye kamu mencablahin kita Abdi abo twese baduca mu bice urateza gutatana hagati yacu barabavandimwe ndetse ngo Abudi niwe urimo kubatandukanya yajanga mukuri yafata ko umucanga yitonze uriye mucanga mu jisho uzabaza igikona nicyo kibizi sanga jisho igikobwa bose n'abavandimwe barimo batandukanya baramukundaga hakuno arabitura masih ingat aku kan Abdi Abudi uranyibuka tangiye kwibuka umukobwa wari umunsi umwe ahantu hamwe amutunze imbunda atau sekarang aku harus panggil kamu Ismail jangan ngwite Sumayiri Gimana Aileen? ari he Aileen Bawa aku ke dia. yanahari ndwanye kazi ngikujyane sinzi ko byapfa gushoboka aku nggak tahu mana yang ngebuat aku lebih sedih ngelihat kamu ngebantai semua saudara ikintu kimbabaza iyo mbonye wica atau kamu kayak gini sekarang ndetse wari umeze nk'ubabaje
wica abavandimwe unateye agahinda. Tahu dulu kita sedekat apa? Cyangwa ntabwo uzi ukuntu ngenda twahoze turi inshuti magara, turi abantu ba hafi yawe tukwegereye. Twarahoranye, twasangiye byinshi. Kenapa semua itu harus berubah, Abdi? Ese kuki ugiye guhinduka? Kuki ubihindura ibyo bihe byose? Uretse we ntabwo nkwizera. Mungkin karena kamu yang naruh peluru di kepala aku. Impamvu nuko wandashe isasu mu mutwe, warandashe. Niyo mpamvu ntimezemo guhinduka. Bamurashe isasu mu mutwe. Ayah kan? Aterege wagambaniye umusaza, waramugambaniye. Kamu tahu kan aku akan pilih siapa? Ndetse yabize bamajije ngo mitemo nahitamo uwo nahitamo uramuzi. Aku nggak mau ngebunuh lagi. Umva rwose Rika, iminsi myinshi byose bicombirana ngo nyine kwica undi muntu sinkubeshye. Umukobwa asigaye ngende ntabwo nyine mbwe kubica. Pohon itu jatuh ke pelukan kamu. None impamvu urahangana uko uriya cya gikobwa iriya mbeshu. Dia nggak ada hubungannya dengan semua ini. Mureke Irene nivange mu byacu. Irene ararengana, Irene. Bararakara banze karamukundaga kano gakobwa. Karakundaga Abudi. Sasa Abudi yabonye undi mukunzi. Afite undi yitayeho. Kalau kamu benar-benar mau ketemu sama dia, Niba ukeneye umukobwa cyane, Rika. Nakihebe. Manura kuno hasi. Kobwa cyuma. Kana mubazi. Banamo. Namba ritangire. Ibyo kunkanga ngo ntabwo ukeneye kuncanya ntabwo binkanga rushaka kunyica. Abudi gikobwa barakuranye. Arabangutse ku cyuma. Ahakoza arabaga. Ahakoza arabaga. Kobwa arakomeye. Bwa mbere cyari ferabeto. Ubu sasa nakunde. Niwe wamurashe isasu mu mutwe. Bakise headshot. Mukobwa hasi. Kobwa hasi. Ntabwo akeneye kumwica. Wakeneye Irene. Kugira neza bw'inkware. Kugira neza bw'inkware. Bwabugira neza. Uyu nambabazi akeneye kugirirwa. Nambabazi yakwatse. Nambabazi yakwatse we nawe ni ikihe? Nambabazi yakwatse. Nambabazi yagusabye kukugirira imbabazi n'iziki. Nambabazi yagusabye. Nawe nambabazi ukeneye kumugirira. Fata icyuma neza karagihindukiza karabanguza agakobwa. Kamirisha nyari karamubaga nanone. Barabaga. Barakuranye barareranywe. Arimo arabatandukanya. Ngo yatangiye gukunda. Arica misiyo yabo. Rekera aho ngaho Rika. Yes! Kanze kumva. Gafata amateka. Ni kumva. Koga. Ni kumva. Yakagiriye imbabazi. Karamukunze. Nyuma karamurasa. Yagambaniye se wabo Lee. Boss. Ikobwa. Niga. Sasu niyemera ifi ku mutwe. Cyuma ku ruhande ngiki. Yagahaye ivi ry'umutwe. Fata icyuma. We ntagamije kwica. Rika. Tekera aho ngaho. Birahagije. Nimba utemera ariko nanone wamara amaje nagusogongeza.
Kamu ingat hano urahibuka latihan di sini? twarahitoreje turi abana imyitozo myinshi Dari Tukiri bato. selalu kagum sama kamu, Abdi. ndetse nanagukundaga Abudu. Itu momen terindah dalam hidup aku. Byari ibihe byiza twasangiye njye nawe ndatinyumva. Kamu gak usah di sini lagi sama Ali. Li wamuce kukigendera ubishatse wajya kure ye. Milih untuk bebas. Ufite amahitamo yo kwishyura ukizana ukabohoka. Kakundaga Abudu. Sasa byajemo n'ifuhe karakara kurushaho. Nazi karakebe hano ikindi cyuma imbunda kayikuyeyo. Rika batojwe kwica. Kamutunze imbunda atangira kwibuka. Ni nako kamurashe bwa mbere. Ajya kwisanga ku nkombe y'amazi. Babo turajya muri koma. Kamurashe mu mutwe. Munsi undi rahindukira ku ruhande. Yo aho kumurasa karashe ku mpanda agatera icyuma. Kari kanze kumurasa kuri inshuro. Bwa mbere karamurashe karamukundaga. Byari oda ariko uyu munsi nta oda ihari yo kumwica. Ya ubwe ni ubikoze ate sasa ku ruhande arasa ndamutera icyuma mu nda. Rika oya teye icyuma ku mwijima arawumenagura. Kita impas. Ati noneho muri kano kanya njye nawe turatandukanye. We are even. Baratandukanye no byanyabyo bizira kongera guhura. Wamurashe nako ataramwansi wari yagambaniye se ise wabo wa mugabo boss Lee. Sani bwatinze hakuno ku ruhande aho boss ari abasore bose bajyanywe bose Abudu yahitanye. Ntabwo nzi kandi aha boss sasa arakora iki. Hari igihe iby'isi bikutangira kukubera nk'umucanga ibyari ifu y'igikoma bikaba umucanga. Waratureze tugira impyisi wolves amasiga. Atuma dutoje ngo tubabicanye natuhoya. Nabatoje ngo mube abanyembaraga. Seorang legenda dan lo bukan seorang. Ndetse ubu ngubu sinkubeshye ntabwo twakwita ko wenda uri intwari cyangwa uri umutabazi cyangwa uri iki umunyabigwi. Tapi cuma orang tua yang beraninya sama anak kecil. Ahubwo tumaze ngo tufata ngo uri umuntu w'igisaza gifata nabi abana b'abandi kibahemukira. Akhirnya lo ngelakuin kesalahan kan. Ndetse bwa nyuma na nyuma ukoze ikosa niba utari ubizi. Why don't you just come home? Ese ubundi waje mu rugo Kita selesaikan. byose tukabitunganya tubiganireho. Mva n'ubundi rega ndi mu rugo ndahari ndi ku muryango. Yakoze nta kindi ati wakoze amakosa wareze abana b'abandi nabi ndetse uri umusaza uhemukira abana wahora ubusa. Genda wihishe mwana muto. Abana abandi yabareze nabi nta cyari cyo ni ikintazi. Nawe uzamwita intwari hano uzamwita umunyabigwi legend. Kumba ngaha ari wasigaye. Bangun. Haguruka sha. Hagunyukwa. Haguruka. Amuka wewe. Balik badan. Hindukira. Kenapa? Sekanda. Hindukira. Hindukira. Kuberakana. Igitanda. Nango murabyumva. Nangwanga murabyumva ikikuri cyo murakibona. Uza ubwenge. Sasa yirinde nubundi. Cyo cyiza cyo kuba mwiza. Ubundi yuri mwiza hari igihe ubizira. Ubwiza bwawe hari igihe ubuzira kiramuhindukiza neza gikurayo. Nanga ngafata isahane.
umutwe isahane ku rwihebe habuze gato rwari rwatangira ko kwitunganya batanga isahane bamenye isahane menetse arakijombagura isahane bamenye idongo ryayo yari idongo rwana rureba ahangaha ikigabo cyafatiyeho cyo gishaka zana ahangaha tega nkwereke tega ibyo utega kumva kiriya gutya imbunda irarasa kana hakuri imbunda irarasa akuri imbunda irasa nabi baragenda iragifata ayirindi ibyari ukuryoshya nawe yatangiye kuba umurakare niga ikigabo icyambaraga kimuta hasi icyambaraga gishaka tu ndashaka amavi urapfa tu mwembi ndabica ahubwo banayimbunda ntayizi yayibonye muri komando fata imbunda ntazi kuyikoresha arashe wapi yewe cyano ntabwo erega wandasa baraganga yitonze umwana arabizi nabonye abigenza batyo naho ngaho kana nkwereke yewe my friend izi nibyo bambwiye ngo umuhanda si umuharuro buriya kujya mu muhanda imodoka yakwica urebye nabi sasa n'imbunda ntabwo ari igikinisho tuvanga tugende kobwa nta mikino ihari yaje gusanga ibirahangaha ari ukwirwanaho ibyahangaha ni uguhaye n'umuhe uba uri umuhemu ubundi mu kinyarwanda nyacyo uguhaye n'umuhe uba uri umuhemu sasa ubundi yaguhaye nawe ujya umusubiza bavandimwe mujye menya gutanga niba umuntu aguhaye nawe umuhe ariko mwabaye muti byabaye huguha kobwa wari umuganga ahangaha imbunda zasimbuye inshinge imbunda yarakonotse fata icyuma tekinike ni huguhaye kana mu ntoki kana gato bakiraha inyuma yabo hari uwande abacamo vuba vuba nyarutse watangiye avura umurwayi avura bibaye intambara my friend ayiri ni njyewe kobwa yahamutse cyaboneye ahangaha kirakatsindwa na rurema Aileen we yari kundiye agakobwa uze neza nakana keza ndetse na keza dise ku maso kamutunga icyuma nawe ntabwo ari umwizerwa nawe ntabwo ari umuntu yo mbabarire unyihanganire kandi I'm so sorry. Kamu nggak apa-apa kan lagi? Wako cecek. Ziba, shut up. Aileen. Sabar. Tuza. Vimbere ngende. Kita mau keluar dari sini. Turagiye tuva imbere twigendere. Duhe inzira. Keluar dari sini. Nacyo tumugende. Nanjye turajyana muhumure. Nemba ari ukugenda. Nanjye turajyana. Nawe uri umwe muri bo. Ni bene wanyu. Nawe umeze nkabo nawe mutandukaniye. Iya. Yego. Kamu benar. Ibyo mvuga ni ukuri. Semuanya aku lakuin supaya aku bisa lepas dari mereka. Byose nakoze ngira ngo mbavemo.
semuanya bawa aku ke hari ini. Nibyo bingaruye ahangaha uyu munsi muri kano kanya. Intambara arimo arwana yo kugira ngo abavemo nta kindi arwanirira. Ubwo namwizeye cyane ko yabuze avugana nari kuri telefoni. Ati bwa mbere warantabaye urabyibuka. Sekarang aku minta tolong. Nkeneye kongera ukantabara rimwe. Bantuin aku sekali lagi. Nanone wongere untabare ubugira kabiri. Wantabaye burya n'ubongere untabare. Kari yumviriye byavuga n'ukuri. Sumayi ariko ni hahandi kurira no guhoberana ntabwo bivanye ko intambara igikomeza. Intambara iracyarimbanyije. Rebye hakurya Lee boss uyu niwe mubyeyi wese wabarezi bamwitaga ngo ni se wabo, father from hell, father. Kobwa utwe kabona mbabaza arahwera, kobwa arahwera. Sasa wabatoje bikoraniyemo na metero naka mwarimu bikoraniyemo. Why you look over there? Look at me. Hassan, look at me! I'm your father! I'm your father! Ati ndeba ndi so. You. Wowe. Just a fucking dog that doesn't know the word obey. Aturimbwa itazi isi y'uburibwe cyari cyo. Gambara. Rika mana? Ari he Erika? Erika yapfuye. Shamuze yamukundaga. Dia mati juga. Yapfuye? Mbwira. Is she dead? Kamu bunuh dia. Wamwishe? Kobwa wanjye. Muzagara shaka aramwishe. Uwo yise ngo nimbwe tazi isi uko ari isi yuzuye uburibwe. Dia udah lama mati. Yapfuye kare. Sejak lu tarik dia. Nako yapfuye kera. Yapfuye umunsi uhura. Bose bapfuye. Umunsi wa mbere bahuje ibiganza nawe. Ubafata ubarera bita abana bawe. What for? You're my son. You're my son. Uri umwana wanjye nawe. My son. Mwahungu wanjye. Abudi. For every time you call me by the name. Ibyo konyeta umwana wawe waranshimusa nkuri wacu byo ntabwo ngiye mbyumva. Ayiko uweiza amazina nyakuri y'umusore Abudi. Budi. Sasa Budi arakaje se. Abana bose ise yitaga ngo n'abana bose yabahitanye. Ndata abana ahubwo bapfuye kera kuva umunsi wa mbere muhuza ibiganza uvuga ngo ugiye kubarera. Ubita abana bawe nibwo bapfuye. Ntabwo bapfuye uyu munsi. Avana yizi mbata. Unavana yizi nkoko. Yewega mwana na se mwana na papa wapi mugabo arakomeye ariko Abudi niyoroshe ndamushwatura baratura yakabudi baramukubita Abudi hasi ingumi ebyiri dabo yamuhaye dabo. Ndacyakongera ndakeneye nguhane ndakeneye nkwemeze mpaka wemeye. Laka fight nambara
we kigabo nicyumva mwana yitonze ndakwereka tu nakwereka ariko nicyumva ndangije aracidaha mutkuramurya rya sasu bamurashe yarashwe na Rika umutwe kuri rya sasu nawe ataragihagira imbabazi mutkuramurya ariko mutkuramurya kiramukubita cyamukubise umutwe kizamuka umusore hasi imara aribwa mu mutwe imara aribwa ariko ni ahandi umugabo urwana umugabo yirwanaho nambara ntibyoroshye umusore hasi bakise headshot n'utundi nk'utu turahari nimuze mwihahire filime mu ry'ubuzima kandi budahenze mwana wanjye heregura umwana ntibyariye nawe undebera urukundo Raising you was my greatest mistake. kuba narakureze nakoze ikosa rihambaye Pay for it. iyo kosa nakoze ndimo ndaryishyurira natangiye kwicuza impamvu yamureze ndangije nimurangiza yaraswase gato umwana yagerayo yaramusezeye mwana aramwambara yewe kigabo nicyemera gisaza nicyemera aracyagiha banza kumudoma banza kumuha umubonjo Nadoda igisaza mingumi pamangumi we ugisaza mangumi nyayo bakuby'imikino we kigabo hasi ndatisha ngo warandeze ngo wakoze ibiki byo ntabwo bindeba ngo warampemukiye kuba waraje kundera impamvu wandeze ndayicuza kiracika impamvu yamureze arayicuza acika arakikurikira urese ngweno cyamukubishaho umutwe yamagara mu gifu ufwa navuna icyumva cyaramukanzanga nicyumva kuraho inyama nawarangije gukora shyira hasi kumbe kugishyira hasi ku giti hari ari igisongo ku ishami bacimbuye ku ishami n'imvura ibiha umugisha ubundi by'Imana yahaye umugisha biranyagirwa
ndamufata kimukurura ku gisongo kigabona icyemera gifite ibitoki ahangaha ni nk'amapensi kimushinga amapensi y'ibitoki bikomeye. bapfane hari uwaje gutabara umukobwa akurura umusore. niwe wamukijije nabundi yabuze gato, cyari kimurangije abuze gatoya ariko cyamukubise shaho. buriya hari ukuntu umuntu akiraho amana ati yewe umwanzi yabuze gato ngo anyivugane, ni Imana yakoze ibyayo. ri mu giti meze nabi nabirambiwe akeneye kubivamo. Ishimayeli bamwitaga Abudi bo ubwabo bifunga amaso. Akenshi iyo sinzira imeze gutya aho niwe ugendera. Komeza undebe, hamagara ambulance wenda bavangaha byagitanga barebye buriya winsiga. Eze nabo musore nambara rwanyene yari yoroshye, za fera beto, abimbunda, abibyuma, abintoki zimeze nk'amapensi, yewe naho umusore yari amabuye, naho rwose yageragezaga urwamiseke. Seke niwe warwanye n'umugore bari mu nzu bararwana, umugore utwite jagiyana ati rwose nakoze ibitangaza abavandimwe, narwanye n'abantu babiri icyarimwe, umugore anatwite inda mu nda bose ndabakubita. ngo yakubise umugore utwite atsinda intambara ya babiri ari umwe, ndetse ntibwatinze amasaha yaje kwicuma n'iminsi. wa muganga Ayirini naho yari indwanyi, intambara itoroshye, abantu bose mwatojwe ibingana barabona bagutoje. banye urugamba rutoroshye bakitaga headshot. Imana ishimwe ni kararangira we, so bukarangiye ko the band yapfuye. kumbe yakono ku ruhande minsi maze kwicuma, wa muvuzi kazi w'umuganga Ayirini ari hakono ku ruhande mu ivuriro. baramukubitaguye n'ibishoboka nawe umurwayi nk'abandi bose ntarakira. intambara yarwanye ntiyari yoroshye, nk'umurwayi yavuye aho arwariye azanga mu kindi cyumba, kandi ubundi ntibyemewe. niba uri umurwayi gumi wawe ntabwo ujya kuderanja abandi barwayi, yaje kuderanja undi murwayi. hari uwagowe hakuno twatangiye ari muri koma, ahayiviriyemo ajya mu ntambara, arongera yigarutsemo nanone. none yaje kuri inshuro bitoroshye. wese yambaye bya sima, ahandi baramupfutse, ahandi ni indodo, na ya nkovu y'umutwe ntiyari yagakize, rero ayongeramo. nsanga umukobwa arako yamubikiye. wese ni ibipfuko gusa. Dejavu rasanya. Gimana Jakarta?
ati kubira hanga wanze ibyo turimo muri kano kanya byose umeze nk'usanzwe bizi biri familia. Ese uyu mugira wumva ute mujyi wa Jakarta? Wavugisha niyumva. Urabizi uri muri koma, abayumva akatabasha kuba yasubiza. Keluar dari sini. Tegereza vuba ngaha uzahava hano. Pasti ajaib stresnya. Ndetse ubu ngubu nta na kimwe urabona. Nta n'icyo uracamo. Please. Atari ko ndakwinginze. Jangan bikin aku nunggu 2 bulan lagi. Ntuzatume negereza andi mezi gutegereje, sibyo? Mu yandi magambo gira vuba ukirenda mbigura ngutegereje. Kira vuba vuba uzunsange. Nta wundi muryango afite, isi yarapfuye. Muzehemera byo. Ndetse wabwira niwe muryango nyine rasigaje, ni nawe mukunzi. Nagire vuba musange. Aricyo kumutindira. Arimo kurira ariyumviye asubundarizwa n'ikira. Wambona nibo ndarira imbere y'umurwayi byo yabyita iki? Fasha ngaha yamwise Ishimayiri bwa mbere Sumayiri. Azwi twa Abudi, ryazina yahawe na se. Aryandikaho wimuranga. Ariko nanone yabaye umuntu mushya. Bazana kumwita amazina nk'aya ngaya nayo kumurakariza ubusa. Yakubwe nabyuka azitira amazina rimukwiriye. Nimba kiri Abudi wa kera cyangwa ari Ishimayiri mushyashya ubu ngubu byose amahita munaye. Aho kumwita andi mazina yatangiye kunyaganyiza intoki, atangiye kugaruka ibuntu. Yabashije kubyuka azunguza ibiganza ubwo areba, ndetse n'umutwe yarawuhindukije. Umutima utera neza. Tulis aja. Ufite kwandika, ugomba kwandika uti Ishimayiri, ntabwo ndi Abudi. Kira amazina yanjye wampaye niyo nemera. Ryazina rya Sumayiri ibyo yari yishimiye, ndetse abaye umuntu mushyashya, ntabwo akiri wa wundi wa kera Abudi. Nuko igenze bahitaga headshot. Nari Junior da Polimi yangusobanurira, ndetse ari African movie ngo bisanzwe hamwe na da Polimi ya videos dufatanyije. Hasta la vista, bye bye. Wazikunze amagara nimero yanjye urayizi, ndetse aho usanga urahazi. Hasta la vista, bye bye. Nemuchikwenye